This is Humanity and End Time Events, a YouTube channel that collect daily footages of disasters happening around the world, fulfilling the End Time Bible's prophecies. Well, if it's your first time, subscribe now and share it to as many people as you can. We are responsible to create awareness for our loved ones who lives a normal lifestyle as usual, like the people during the days of Noah, even in the midst of disasters. Please watch till the end. Where we are, Boington. That's crazy. Oh my god. Looks like an actual hurricane out there at the moment. It's 2:24 in the morning at Mornington. This is definitely the cool change. Storm surge across the car coming in. Oh my goodness. We don't have a trampoline anymore. It's gone. I don't fucking know. Yeah, I can't. Trampoline's gone.
जाम लग रहा था, इधर जाम लग रहा था यहाँ पे। ये जो देखो थार यहाँ कुछ खड़ा ली है, थार यहाँ चला दी गुजरात। थार कहीं भी चढ़ जाइयो। बड़ी की तेल लाऊंगा वो है इनका खूब यहाँ पर करने जाम लग रहा था यहाँ पे। ये जो देखो थार यहाँ कुछ खड़ा ली है, थार यहाँ चला दी गुजरात। थार कहीं भी चढ़ जाइयो। बड़ी की तेल लाऊंगा वो है इनका खूब यहाँ पर करने। अरे ये गिरने वाला है। और अब कौन सा एरिया यार? सेक्टर 29, one of the posh areas. Impossible. देखा नहीं? सीलिंग है। Dish where the water kind of gets out of this area, and it's usually 10 foot down below that. There's a sidewalk right there. Slowly, and there's the car coming through. I can't believe it all running through. I got up there and got stuck. It's worse than it's just in there. Kenapa tolong? Ya, karena jam yuk. Esto es chico búho, mira. Esto, mira. Ay, madre, me quedo aquí parado. ¡Ah! ¿Miren esto? Miren esto, caballero. Que se haga parado. Esto no pasa eso. Yo no creo que te pase. Esto se va a enganchar ahí.
Dramática la situación de esta familia que se volvió. Le están pidiendo que evacúe. Han encontrado el perro. Están buscando su perro. Es terrible. Ahí está. Ahí lo rescatan. Lo han encontrado, Rocky. Ahí está. Hay que evacuar. Ahí nos están sacando. Así que tenemos que irnos. Es dramático realmente lo que se está viviendo. Lo encontraron al perro, por suerte. Ahí está. Ahí está. Dramático. La gente sacando lo que puede de las casas. El fuego está aquí nomás. Nunca he visto esta situación. Acá personal de defensa civil que está pidiendo a los vecinos que salgan urgentes de acá de la zona. No quieren que quede nadie. Es terrible. Bueno, ahí está la gente que vuelve. Bueno, realmente es terrible. Terrible lo que se está viviendo. ¿Qué os pregunta? Bueno, yo no voy a pasar por ahí con ni un pedo. Si el fuego cruza, te agarra y nos quemamos los 4 juntos, los 5 juntos. Si nos quemamos. Nosotros no. Somos antifuego nosotros. No, la concha del padre. Podríamos estar metidos ahí, boludo, tirando agua. Gì mốt cái này quá hảo rồi mình đéo yên lìa xíu chỉ lìa tao ca có kỳ quá gì đó là có một nàng kia cái hảo lộ bụi
Ôm đồ lên là cái bài vậy. Khát chỉ liệu ai à hay thuật kiến không biết thuật cũng không biết à Cái xe kia cả tận toàn khó nhớ là bay cát cái là được kiểu cái này cái này hay cái xe kia bay cát được kiểu cái này nhất cái chốt miệng là